Kakasi Student Union KSU North Khasils District Unit kum kanak wan persya ya kajing perikam ya ka an Citizenship Amendment Act CAA kala thang sunan ki kot balap siap ya ketika kundun an hadu benda ingkong ikai ya program batang ya ketika kot lap long kajing lang pai ba yo mulong nong po River District ha ka afnyu trik ulber aja afsau ke KSU ling bagi nolam jungka po kajing lang President ke KSU North Khasils District Unit Ba Ferdinand Kharkamni, Bat General Secretary Usamla James H. Maupniang. Kapersya badalilei kanam pedang gejing tumu ke sarkar pedang, man pelong anya kasi hapo kajela. Bat kala pensai pa ba halo gejing kata ketika any belanda penlong anya kasi hapo kajela. Kan pelilat iki beriun ladu kiwe kiri kumna Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, bat kiwe bakin sayo wan buhai snong. Bagi orang bah kerja jong kasi kan jen dalam hae bagi sarkar kan bertekam dak ILP nega inline permit kablong kasti jinga dan nak jirum kertep ki mender saya benta jong kan ke jelah lasa hilang ru akan ke jing tangi ketika kot dak jing don lang ki we ke lam seng balang ki bagan thup yu president ke SNYF ba Marcus Martin u president SNYF nongpo circle ba Ricky Majau Inong yalam senong lembat kiwi rong ba jong gathai. KSU Hapok Kshatri Jongka North East Student Organization Kibadon kentup ya prateli ki seng halang Kibadon Hapok kene gathai stelam ingi galaki laksar bat kalapen snow Shadu sya inong yalam lane kita kibadon Hapok Sukar Preng lengba ki menteri baper Hapok Delhi Namar gipeni baka eka jinge jong kaneka CAB atau kapor kalong ba kaneka bil kan knyot yangi ki jai beruret pai ki bron seneka tain lamingi ba hangnya po rikasi jungi ka KSU harkat ka GSU Garo Student Union ka bron hapo Shatri jong kanesu nilai ki lagadai hapo surok bat nyalit pensuru sabun kinoelam jong ke sarkar preng bat kumju hangne po sarkar jela hanrei baro kilong kuman bat kilong sabaisu lut baro bat hapreng kita jingai lenti jong ka KSU harkat ki perlok seng balang ki berana po kene ka jela ka jungi bat dei haus nam arja khat khandai hapreng ki jingki jingsar ka KSU kalale sai kendong kin surat bat pensngo Siapang kene ka CAB, lane ka bill, jong kene ka Citizenship Amendment. Hanrei kineru kilong sabay, hare wala kataro nakalang KSU ka kem sangkhat. Hapreng gijai lenti. Nila pelong ya kita ki street corner meeting, keleng jong ka sorba shalong, bat kumju keleng kijaka jong ka kabrinyo trap it kejungi. Nila pelong hangne apo nongpo, la pelong habernihan bat kuei pat kijaka. Bat dapat hal usnam arja ka kendai ka sarkar preng kalapas yang kene ka bil bat ka pelong an kum kata ka CAA bat hapreng kita gijai lenti ngui badai kaneso hapo gijinglam jeng ba Samuel B Jerwa ngilalik pentit jingkhang hapo kene ka Supreme Court kaying besar ba klido baron burom jong dari India bat kumjuru hapreng kita jingai nanti ka KSU bat ki perok seng halang ngila doang lara ka sarkar preng kalapas ka ni ka CA kadai bat ay ka LP hapo ka jela ka jungi bat hagata ka jingai keren hapor ba ilek sedeli lalap bala syamru baka sarkar jela kasim bat ka bu yelde hangta po ka Kshatri ba ka jela ka jungi kadai ka jela ka beran ka 6 schedule hana ba kanong kata kane ka CA perlok baik ki paradok prasnam ngisim ban ainuk sai pi langi don hapo ka 6 schedule kam syam la ay kata jinyada ka boong bagi ta pat kuwi bijak benriu kinom dan menta lane kim yo ban syom ban sa hapo ki bahak hapo 6 schedule to penuk sama pi ko perlok baik Pardok prasnam kay kabaja hapo ka jala jungi ngipan ka LP khandai trik udi sembar ajar khandai ka sarkar jala kalapas kata resolution
hari kini borok kisakut hangki apa kaduli jong kata ke MHA lana apa kaduli jong ke Sarkar Pedeng kini borok kilong sebai bat Pedeng kita jia lenti pini iru hana ba lapas kita la pelongan yang kita ke Mara SSA hari kini ru kana sakut hangki bukti jong gubernur kita kidai kimat kiba ke KSU bat kejait menriu ngiai dawa kebalong banyada banyo kita ki kendon an kiban ai ngi kata kajinya da bekerpang hanrai borok kine ngi balangi mi sekmat balarangi kumansa ban ngim perta bangim perstu ke perang perstam sisin gasngi kanekaan ka CA ka salong an bak saknyot ngi kumju no po Riboy district amar lembah jong pi ni soto ba ya ke ka bangila pensyai ne kapor itip ba pinlong kita kinong raktin ba pinlong kita kinong pensyai haman kisnong kijongpi lane kiying kitulong kijongpi kinong ilam ki ba khamat kila kren shibun kijing pensyai halor jong ka CA ka blasdang dan usdang hak kenai spa sopra lai itu eka siship amendment act kadina du usdam hak kenai spa sanpusan ya jimpen kelab yang eka nadu banpelong yang eka kabil dan eka CAB nadu usdam ajak kanreu banpen kelab eka ka act hausdam ajak kenai bat ha din jong eka sausdam sansdam ye yo pat ban yo isa kini ki rules ki amendment rules jong eka CA bat hauni ubnai hi kepada u kharwei trek ubnai leber lani ubnai march lai ini ki rules kawan pelong ya kita kinong sikšnong napo kari Afghanistan napo Pakistan pat napo Bangladesh tang kita kiniam kibadai tang ki Hindu ki Kristen ki Sikh ki Parsi ki Jain bakinong kita kinong sikšnong hapo jong kari India bat naso ban pensyai sapi syabangan poi syarta kari India nan poi sya kaya kari kasi ka jongi ladangi perkhat bonlong uta nong sikšnong jong kari boy pide ban kha ban pun hangne hapo ri boy lada pi kwa bonlong unong sikšnong jong ka snong umsning pide ban kha ban pun hapo ka snong umsning lara pi kwa bonlong uta nong snong hapo jong ka East Castles pide ban kha ban pun hapo jong ka East Castles hangne menta kalong na khompong amar da pikwa amulong tanong snong jong ka them riboy ka jungi sulay hapo ka computer so I enter kalalong nong snong jong ka them riboy ka jungi kata ka basok du ban pasoktu ya pi nong snong ban kitan ban ki pai bahi ko ri kasi pi ka jungi ni shay ya let sha ki office prepare kamtam hapo jong ka district administrative ban kendo ya UDC Deputy Commissioner ni Syekh Penong yu ba sobha aba pitung kham tung jam ye kini ki grade ki ba kinong snong jong temri boy jungi kila menteri kila ban le ine kam katkum ka jinang jista juki sobha ban petlem ya ka permanent residential certificate kamut uno usamlau pule ne unong matkam ude blakha lahe lasan patladep ya ka jingpule ru hapo ka temri boy ka jungi kumta usayo ene ka kam henry kani ka ain kalong khompong la dabi ka po Bangladesh pila ban wan hapo boy hari boy jungi ban yo kam yo jam pat ngaso ban prisai pi ya kane kalong kumne lada jin ba kata ka Sarkar Pedeng kawara ya ka ain kabante lakam ya ka jingrong kitlep jogi de kimenderi hapo kari lum khasi ka jogi kabade kari jogi traili lum kanong sisya kaban ai kublay yaki hanrei ka jingwara yaki ya kita ki ain kabalong kumta ka ain yak jakor banwara ita nong sisnong ni man buhay snong pat hapo ka sila ka jogi hapo ka district ka jogi kanong ka ka boso kamula lada ka Sarkar jila ka jugi ka ong bang hipersai ni ka ain lembah ka jingpo jingtar ban peniba hipersai ka CA ban kan wanlong ain hapo ka jila jugi kalong jin ka bang yedi kam man ai kublay
hari ka sarkar jela ka ong bakadon ka taksik schedule umdon jinge bangin khang persya ya kinuno giwan bunai buai sidong hapo ka jela ka jongi